kisan phongot kisamla na keleng kishnong hapo ka Southwest Kasil district banabar jong ka district kila yo pan pendap ka jingsha hikai ha ka bha ka basaw ni ka fourth batch ha ki artili ki benta kata ha electronic but electrical appliance repairing bala pelong da ka GCIITS society Southwest Kasil district ha GCIITS training center ha maukurwan la man kedo baya kani ka fourth batch la yo pan play haka arpau tarik ujilio arajar pesan da u Akshat Joshi Rams consultant. Shushu yakini ki program ni ki jinghikai nakabenta ki sanpangut ki samla ki bathamu ban pendap hak electronics but electrical appliance repairing ki day hapo jangka scheme raising and accelerating MSME performance RAM bala baiting ka da ka World Bank bala kershanru da katanat Trei jongka commerce and industries jongka Sarkar Meghalaya hakaba ka GCIITS training center maukarwat Southwest Kasil district kashimi ki samla ki bansa sha hikai ni sha pentimen hak electronic appliance repairing ki dan arpusan ngun but hak electrical appliance repairing ru ki dan arpusan ngun but ke jing ai jing hikai nakabenta jongki kalong tang hapo kat san sngi hakani ka sngi le don nadu uba G Lyngdoh Assistant General Manager jongka District Commerce and Industry Center DCIC Southwest Kasil District Kamukongsan uba A Nongpure Inspector of Taxes State GST but na uba H Lyngdoh Superintendent of Taxes State GST uba VW Nongsien ubade Executive Director jongka GCIITS Society ki wedia ki bla sha khot sngo bha ringkan ki nongwan sha hikai ni ki trainees Bintan kali kalam kala ono laban yo kaman di sini yo kita sibut di trainees bentuk bangla yang pandang mereka Sarkar Meghalaya lembaga NSS nanti sudah ada apa di trainees di domi bala dan kita sabar jongga Sarkar Meghalaya kita dan selong dan kita Trei memang kuat di Buram di Ba Island, di Ba Herman, di Kabitai, di Ba Onsarai, di School Director Jomika Society. Di nakaliang job office nga congratulate kapi ha kani kasmi ba di kat felicitation program. Hagabakin sayo di certificate namta kani training ba pilaya kan kala kasansi. Di kumba laong menarik di bakran Armor Ahmad ka ngar masuko ba kani ka training kadang lingkot palat bat kadang duna kuman suya kran normal tang khasan singi limar gali tang ki basics den ring asno kuman ba masoyo ajing kermen namta jongpi abang yo sno bawon sarai ba ila la ban penyo ai kita ki advance ni kita ki skill kita ki training lingba jongka skill development society hakaba kin sayo ki training ki ba free ki ba kham jurong ka duration kumbayong kalaban ya sa sunan arna tinga kaman ba kani ka training jongpi kamkut tang ni basic pidi ban sim ya kata kala kabu hakba ibawan sarai la penyo ip na ka skills hakba pinanglet pentibit susu kita ki sibna ki arna te kalong ki jingmentoy pi nomor ba kata training kumbayla ong ru kadai ka ba pinyo free na dong sadong nadu jakasa ndu ka ba te kadai ke jingmentoy namta jongpi khamtam ni tikbuan na sa jangan kiba be na sa kitan ba na kham jangan na po makuwan mo te ngatray kadai ke jingmentoy ba mopi ro bonon persete kung ta kala bokyo te menta immediately sendap ikane pi pendap no te ki form agaba pin let kita training gumba long bawan sarai te to kata ko kadai video training mo